Dunay uban nga amigo, maayo lag kwartahan mo, paduul-duul pa nimo, magsigig tambay sa inyo. Basta doon na pakay kwarta, naara na pirmi sila, magpakita ug suporta, humut kaayo kanila. Mga sip-sip nga barkada, sigig palibris imuha, apan ugwa na kay kwarta, di na sila magpakita. Ug kung manginahanglan ka, taguan kanila, dili na kanila tagdon, pagka maayong luokon. Mga sip-sip nga barkada, sigig palibris imuha, apan ugwa na kay kwarta, di na sila magpakita. Ang tinuod nga amigo, bisan pa ug wa kay kangho, kanunay rang musuporta, madato magmapobrika. Ayaw kamo og kumpiyansa sa barkadang manggamit ra. What's up guys? Alright, shout out time. Okay, shout out to Lendon Raburar. Shout out to Jason Pututan from Pitogo, Zamboanga del Sur. Shout out to Trixie Marie Cordova. O ayaw mo kalimot sa pag-subscribe sa channel ni BNOTR Trail Vlog. So ato ni siyang suportahan guys. Alright, so hinaot nga nalingaw mo sa akong video. Thank you very much for watching guys. Suporta, humut kaayo kanila, mga sip